Bah Ardent basa yaumait pat ki MDA jangka parti V.P.P ki balamut ban let sekretariat mentah kesni ki la syak kang haki board district jangka is kasi hills na kalyang jang U Bah Ardent basa yaumait u president jangka parti V.P.P ula ong ba kinom kynran dien Henry kentorbet shadow sekretariat na kabanta banda watung kambiang yaki officer ki pala syak wengkam da ke sorkar MDA kajing yatai niya kalalong kapagkulod hado kata-kata bat wat ki magistrate bat ki pulat kim la banjubab ya ki jingkali jang U Bah Ardent hadin ba kini ki rushler kim kynran dien ke sorkar MDA kan ban si ban Pyndem bat Khot iakren no yaki bat hado bapanmi yakani ke kubor kajing iakren kadang ya syakamat tungin ya ab ya karai kani kajing iakren. If you are instructed to arrest us, you arrest. If you are instructed to lathi charge us, you do that. Then you will see. And I will see who has the courage to put a first stick on our bodies. Ngin ko ajing tulmar, ka ko ajing tulmar ke sorkar. O ka ko ajing tulmar ke district administration. Ngayon lang mga dan kami kata kani kampung we to himot ba nang bakan kam suk kan kam jai na ding song nang ni inom ki nang ni te boleh ngi mak bani ha bani bendu yo officer plafon yang angongan dia bendu dangal ai kendu ong tu ngin sekren dan ngin saya rai menu ban song hang ni hang nu ngin song menu boleh kendu yim la ban rai